Parlok season 4 ngap yang sobai phi sya kene ke YouTube channel junga te mentang ngawan ra hange ya ki arngot ki player ya kaba ka Al Nazar kalak thong nagamta kane ke samoy Henry ba kampat semla yolat ban soy ya kini ki arngot ki player kata Sergio Ramos bat uloka Madrid ingay skam ba kini ki arngot ki player ki paunam jonga partai uloka Madrid uladon haka arta kabalai punyos nam bat Sergio Ramos udon haka arta kabalai pun rusnam kador jong Sergio Ramos haduk menta ude 100 milian bat kador jong uluka Madrid kadai 10 milian hato la ka Al Nazar kadang suknam bantit nag bata kini ki player bannya compare bat Ronaldo namar Ronaldo usyong dor hadu arspa euro Henry ngitkan ba ka Al Nazar lada ka tit yas kini ki arngut ki player wat hakador ka kamram susu imat ba kadangla ban ngingis kamru lada sa kini ki arngut ki player ki paunam ka pertai kinlej bani snok lane bani trilang bat ka te klub ngingis kam ba ka klub kande ka we ki ka klub ka paunam tam ha ka pertai hato pikwa nem ba kini ki arngut ki player kinlej bani soino bat kane ka klub ka badai na Saudi Arabia ngingis kam ba lada kini ki arngut kinlej kane ka klub kan Saudi ka klub ka paunam ha ka perbat kumjuru kan penkemen nagamta Ronaldo lada kini ki player ka ba mau wele kailang baru sikata kinwan banes nokti lang bat kane ka klub te tangkata perlok kublesibon ngan sia siambiang ha ka wepat ka por da ka ba pensiar like and subscribe ya kane ka channel junga kublesibon